noru imo ya voice of the people party ba kasi kren belai ba haman na kiliting nga ngong gilim ya kren belai kumno kan kumno gilim ya kren yu belai gilim kren no yuk suai ngong la dai kan bong ba presiden mo deputy CM haus na marja kapra ongi kloi ban ya trelang baru kusuai dulu one year sisa tu kusuai ban ya trelang bat ke MPE government bagata ki pausai haus na marja arpau arja arpui ling ba ko covid kat kantai ketu kedai ke baki ki pan kwa hari ke basnusi kalong banjar pat upai pa kata kedai ke bangi ya snusi ma Andai ke voice of the people party kong nginwan ra ya katakan nongrim belai ha ka sensar ka kada belai ngiong ha ka nongrim belai namara ka nongrim belai kam judan ka mensim le dompo ha ka nongrim belai kam judan ka mensim ban le sidang khamat ha ka nongrim belai kam judan kata ka mensim ban pe thang ban pe dong ban pe snong ban pe kor ban pe niam ngim kwa akong kata ka politics nada daw ka voice of the people party ka penlek ye ka jingmot jong ka bamdai banwan ra ka jinge persnong ka jinge perdong ni dai ka wei ka chai ban riu ka bo play la bu la plong ni dan tang ka ni ka khendau ka siam nginem de ta ye ki hagini ki thlen ki bla to ki bla luti ye ka ba ka jong pai pa nama kata daw ko ki pai ba bi nang ni namun so bat kini baro ngai ki don ru nang jingi scam ha ka nong rim Scam akan orang kebangi laikai kum ke voice of the people party. Ngidon nakalenti ban tau history ha Giant Hills barok away. Yang ngidon nakalenti ban tau history. Nila jupat ya kanam ke basnio. Da ke bawan pensnio kita kiriu dan bor. Lanai da kiriu dan spa. Ban pensnio ya ke Giant Hills. Da ke bagi ya keren kom aswa jung ke MP election. Kiong ba ke VPP kan namlak tau pertai sa Giant Hills. Wemeli nak ni ke konstitusi nang ni nak konstitusi jong ile ke ong ba ke VPP kan mla wan job batang sisi ru ha ke MDC election ngai lengo pat benta bagi tre sitam tu pi yedu thia du dem ngalele ngai ndai shu be ile kita ki kertong jong ke MPP i kum bagi ile bagi ke election ki bun kam balai ki bun kam nomor ki teng yo pat pa ki teng yo pat pa Kila de bio mat usna marjar pisau lingba ke election MP ki kran bang ki kran ko bat ki ong ba ka VP kamla thau perthai kam don nong tre saungot ki amali kin mara lai pemri tu li ki kan so si ka pom la long mdon nong tre mdon leader sadu kin la thau se Hills o se Hills lai ba kran ba ka pisa ba kran ba ka ta masa mla thau perthai kin den dalami kerzal ni job nyau na kan nyau kene ke buram jong pi ko ki nong song snong bi jong ka Giant Hills jong i barakoi menta ka kenti ru pi pen job arp kunai barakoi ke jelakan sampai kemat sakin nong Giant Hills bagi ki breu ki bastat ki breu ki basampang ki ba kental lut barok ya kita kita masa ki ba wantang ka por election ko ki pat ba bi nama kita dah Isanya ni IT hau pat ba ngim don da kawai pat kalenti ngim don da kawai pat kalenti ngim don puit kum ki mersian ban pentame yu pat ba deki wei deki bubuan rukam ngim don tang kani kai ke bangi don kalau bangi let shu pat ba ngi keren ngi pensai ya kai ke bangi don akaman ngin persang ru deki wei kilat kalenti na bangi tip pagkathong ke jungi kalau ban wanra ya ke sensar kadar ke bukuan ke sensar kadar ke bukuan ban yo ya ke sensar kadar ke bukuan ko ki pat ba don kam suai ke election ke bukuan nam yo sarkar nam yo isi ke bukuan klaim da wan suai ke election ke bukuan nama kata da yai ngo yo pat ba yai ko ble yo pat ba jong baro ki konstitusi po Giant Hills bo pat ba menta senu bo lek meeting ni bu yo songja
ni bagi ai pisah ki kandidat ki saihi kabai kali ki saihi kabai sha ban ya bamja ban ya di sha halang ti siking ban boy cik jakalo meeting kani kala peni bakalas dang kata kapor jong ke jingla ya ke dai ya ke dong ke than shani se jantils kuble shibon ko ki pai ba bi nang yai ne ban ni yen sa thau thumbai ya ke ri bat ke ya ke ri Jomi Barakwe, Daily Bagaji, Trilang Jopi, Katong Jong Voice of the People Party Kalong, Banwanra, Yakasansar Kadar Kabakut, Kabalai, Nakabam Sab Kabampong.